katusok ko warna celak biasa teruntuk di angka soko warna gigi, angka soko warna bolong, katusok ko warna putih. Batongan na yoro celak ko mimatoy api. Bolong ko tanay jadi ko'y angin putih ko ay. Makanya itu oli na yuko tak kapoli memang iko'y tanay. Urat na buku-buku poli ko ay napasat nyawa tak poli ko angin, napasut tak darah tak poli ko api. Makanya nalis sanu-sanu nga tumatotar yoro. Biasanya sanu-sanu nga tafaul. Afa'ya haja ito nakita na po nila na mas sanu-sanu nga. Apa makada sa jalan na guru tasinin na iya tu para rumah tangga na nabitang kamana nga sanah. Termasuk iya ko tomatbiya cara senungan itu bukan hukum. Pada mata iya tu makada biasa tu moto tak pemali, iya tu pemali tanya tu hukum. Biasanya pemali may gajana tampu na iya de jenah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu malikul alam. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul anam. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa surlina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi salatu wassalam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kita kita digaka dari sisi ada je aku wasangan nafungan la ta'ala nasabati ilalana adu pumatayay tentunya di nakadaanan atau matua berwali na magpundas nasaba Asia maasisong pumata digagakatan sangadina natofada tomi sapa iya ana nafuriyufum Allah subhanahu wa ta'ala nasabani natofada yakka idwa wali di mata natofada cenga di bitara mamagimali nasaba padumat tayamanan mencaji patampak baraka pamasi nasiri uang manadina gaga iwala kang iwawana rufatawi nasabak pagkasili yang ibadah yang kita lakukan di malam hari ini tadi nagagawa na siya nga din na wala surura pamasina mifungan na ta'ala salawa na niya papasalamamasa ifumulo nuri alimalabbi na nabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam Nabi iya si matajallo kang iasalamakan akatuwang ang dino akatuwang ang akhirat na sirikuwang man na to salama siriwangan na iya surugay lolamito'y hapang masina ito papahanap po na ito masalawa imakotoro ito mapasalama imasa lori alimalabi na nabita sallallahu alaihi wasallam sehingga natofadan kamanabuah natofadan makalit jari salang kabintaray na riyatu koreawan na gading ito nakiyasin na pipang ulawon digagaya katay digagaya si matamatay sanganina natofada tomelo lalu ni syafaat na Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di yaumil kiamah sinina tomatuwa malagi jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala ang keepapasalam nafatan tuang ifungan latana atanna di waktu umur na sirato 20 asolok kilala tampun na indok na
120 asona tombon na ilala tampun na indota iyan na ruwatuin na siya manyawata na tumuta. Jadi yung pasalan na nyaway poli uko ang ini biasa makadero guru tafahigma ifancaji wirupatawin na sabari kapapasalan ang kana tana uway api na angin. Ito na biasa nalis sanu-sanu at tumatwata yan na masuko apa rupan na jaji warna na suko na katusok warna cella biasa karuntuni ang kasok warna rigi ang kasok warna bolo katusok warna putih batongan na yung cella ikukumi matoy api bulong ikuko tanay didiyak ko'y angingi putih ko'y makanya ya tuoli na yukuta kapulimi mangikoy tanay urat na buku-buku kore ko'y napasata nyawa tapoli ko ang ingit napasuta dara tapoli ko api makanya nalis sanu-sanu nga tumatotaryono yasanya sanu-sanu nga tafaul apa iya haja ito nakita na po nila na mas sanu-sanu nga apa makada sa jara na guru tasinin na iya to para rumah tangga na nabitang kamana nga sanna termasuk iya ko tomatbiya cara senungan itu bukan hukum pada mata itu makada biasa to moto tak pemali itu pemali tanya to hukum biasanya pemali may gajana tampu na iya decendah lebih banyak mudaratnya dibandingkan dengan manfaatnya makanya makada itu moto tak pemali. Ayan ang najelaskan ko ilalan na kita talimu ta'alim makanya itu tumotot tapi kapemat telero termasuk maka de guru tanya musar kolon na pintu pimali ajak muturak kuyawana baban na pintu pimali ini makundaye pimali masari lagu kesonawan apalagi ya kotopuraman na bani na denay bisin na mo kumatan na sun kade guru tapa hikmah patapulo so na patapulo wadina degaga baraka ilologa makanya kade guru itu firmani termasuk makanya rewa kapaiman 120 aso na tumon may lala farimanan na tumakota tumon may lala tampun na indota 120 aso na yero apapas na matag turisisi na wawan na rufatako batongan na fura mati yoro meman na patang tumeman ni funga latara yoro masalang ni tega yoro nomoro si iman na sabiri sisi na dalik biasang makade guru tak ang katutal si rupa tapi di namana makanya mesti ebedakam makada kegaya sa baraka kega dalik kegaya senyawarang parah si rupa tapi makade guru tadea kunapana biasanya baraka nakilah patumbok anu dia campu tulita tambak baraka iya tu ya na tu nakada gunta sapa je baraka na mo aja dia kuma baraka mun apa iya tu baraka mananu dia aja dia na milo mati nulo aforengan na naman nanungan makanya makada gunta fandete baraka asan na iya tu iya kurang farak kebalikan dari sisi na barak ka anu de na milugan na tiapa aja kurang ang kasindi tumilo pagan na iluwa ang kakuwa tumilo pagan na italo anu tiyan ni matumilugan na isanya walang farak tapi iya ko dalik maka de berita anu kurayun ko de tu nawat dilebih de to nawat dikurang makanya ya kung kamu fadalik na tawin na mo magalak dan nalasan na di panamati itu tapi yan nagana ni dalik na tawin maka musti akan kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala makanya ang kataw ya kumalasi futama rumah sakit itu berbuat cairan 10 cairan taniwa takalina tapi yung kulipandre pecak bubu saman na di akada katiata mayro anre kada yung taot di kaji ganna memang ito anre na tafinya kiyan panagan na inungan na kapatong malasa
Kacina-cina, ya sinita, ya sinanliya na puramoya na lepa sausi kasi cinan, tapi ya kumino ni saman na pucang at yala ba yaro inungangin. Kaya kung tagan na neman ni inungan na, tapi na kaya di pa naganaan rin na. Makanya yang nagana niya tudalik na wan-wan na watakali na rufatawi, di nakadamala sa marising, musti akan kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Marit na sabaan pura yun puro. Kada guru tak dinawa dilebih tu betul nawat dikura. Makanya engkau tahu mai gadalik na makura waramparan na, engkau tahu mai waramparan na makura dalik na. Termasuk itu mai gadalik na makura warampara ya piriti makaswasu makareso. Dili nakadawala kasobosi-bosi masupuli kubolana. Tiri pusat na bebelo na lulungan nga sila di na siya iro kasi asili na lulungan tapi ya pumande dia aja gaga na sapa nambak mana de na kadang macam ni mapay malundra marak ko maricak maka do malamak nambak mana mari tomega dale na ye tapi fakita lahirat taulino makurawarang fa sidafi andre na sidafi no na jadi ko kana chineng kamino na 50 panagat. Tapi ya komanda nya magpaja iriti kamana gaga malangumana tamila no watan na mace diyuko kare gunta taumiga dalik na makura warang farana tapi hangga to tumai ga warang farana makura dalik na ya pirite fakita mata nya magpaja iano magi ya sinita ya sinacintai iya to na lakin na mamimido ko na nataro ri sa kalang yaulina milo yalla ciciliang milo yalla ulawa yalla iya to na lakin na masijak maputi gang mailwa na kada guru tayaran kam tomatowa na masijak maputi gang mailwa na tanda bayni ng makundray pa ululakay sinit na tomatomalat pi jamaah yang dimuliakan Allah makanya iya diri taja dapat je warang parat ya aja capir warang parat tapi yang itu anaknya minum macam ni nak ada wan remage nak la sagola tona nang minum mafe nak ada wan remende ma tu asan lambungin mafat dicapol-capol nasalau pak kita napi aja mita ulu bimbi mage nang kakira ulu-ulu dah pak kami mah taulin aja nak cina-cina dan napura tone hapura kada guru tanamu mai gawarang parang iya kumakurang ilali pura dina yang nyamanyamangi itu warang farak na tol isuri pamasi na fungan latala makanya tagusok mi manay ko to milo di matre mungku de manakada idina wanda ya kore nagaga yan riaga na je pale milo yan de to de ko na wanwali pa na mami ga warang farak iya kode na makinde dengan re takul watak kali kade guru tak di mo nyamangi itu lino melisuri famasena fung Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya orang tua kita biono romai rata-rata malam umur jarak je malasa ya perite. Peni matuwe peni make gala ya perite jo kadoro tapi ya pemakreso makasusuto aja. Dia je nakadawala kasubo-sibo batenya makreso magi peni matuwa peni jo kenapa? Karena ada memang amalan itu diajarkan para ulama gangkan nafaki. Kada guru tanya kotomelo je malam muru gampang ni. Ena pura ti masupaja subhala kire ko kace tabace bismillah Fatihah salawat kita baca 2 ayat terakhir di dalam Quran surah Yasin istighfar kita tunda sabat takbir tainu salamat 7 hari antara pagi dengan sore malam muru kiatu. Mari mabela meto itala ila sa tumakamala piyak hati. Tapi kata pini make tu pini cawi, make mingga 47 makura pakulayan. Yana mingga 47 natin na makura pakulat ko rumah. Yana ada na panana kami gato masurat na. Pak kami mato atau pini make tu watal liwat to aja kilo na. Cede manan na si cede kajet ya pajamanan na. Pak yana kato panana katau cawi ya tu. Ayan ang katawin matuwi na panana kaway tau-tau niyan. Maka ayan matuwi na kumanan na tiya pajak na mo ala sala tujuto wala pasoro takwalolo. Apa kami mataw pak maka niya to nasakyan ang katumanipi di mo nagkarakos sa din na panana kaya to. Sini na tumatamala di jamaah yang dimuliakan Allah. Jadi nomor 7
Nafatan tufungan lata lakpiri sesena akato melinota opiri sesena dali. Yang kedua yang manasa kiri sesena asan nangang ang katopolino madeke tapi kasiya sililino suwari na fungan lataan. Katotok kasiya sililino tapi madeke lilino suwari na fungan latala. Asan nangang mura nafatan tumema ni fungan latala. De patumi tataja polino borong makpatalani manasami matumi asan nangang nawawan na rufatabu. Yang ketiga yung manasa toto. Aga ya sa toto biasa makadete takdir. Toto na sabari na masidi rufatawi. Toto pasabari na masarar rufatawi. Ada pasidi rufatawi bela na sengalit na annikah apakotingan. Makanya yung potong mapakoti kakwani. Asyam asisumpu. Ipasiyama na sabaano macali. Ipasisumpungin na sabaano mabela. Maka musti malakbani itu paniye na sa basiti pagkasuriyak kami nakbatuwa na maraga di sisi na fungan lataan. Makanya yung potofura na mabene ito malaki sumpuni asan na ito. Magin na to sumpu na sa batumelo si sampuasiri si subuadya. Jadi yung posiruto ni anak dari na kaluluwi makadari ito guruta anak dara cumpe kalulu cepi. Iya patutun na cupe okoy cepi pasampo na cepi okoy cupe makanya na sabari toto pasabari na masih rufatawi koy apa koti tapi toto to pasabari na masara rufatawi nega ga intelak kore sesena amatianan kena tomatuwa makela na foji wijanna wija makela na foji tomatonna baini makela dana fudi lakin na laki tama kafafudin na ribainina baja na sengadiye ang kapasarangi itu fafudi digaga italai amatiya atau matomalaki yagihan makanya na tunakada guruta toto pasabari na masiru fatawe toto pasabari na masararu fatawe o pwede sisi na italai amatiya. Yang keempat manasa napatan tufungan latalak di sisi na ajalata. Jadi yang tusitongan na walwalino yung kumele fikiriki pini macuwailino kan kita menyambut awal tahun 2024. Maka datamaki pini macuwailino pini tatam umur salah yaitu pahat. Pini macuwai sitongan na lino pini macawe yulay tumatamalak di jamaah yang dimuliakan Allah. Magay amatingan ngide ni paham. Afaya tomatingan ngi makale gulung tade nakadamari sitawe na mabela risisi na italai amatianam. De nakada mawas sa magala tawe mabela risisi na italai amatianam. Ya ponadafi ni pak juga na namoto marisi matitu tumatamalak di yakihan. Apa di akhir tahun 2023 ganaw nilong mata siya latarada itu mati mendadak. Betungan na dijira adalah sana na mating kataw ikutan gulte dong mating rami na mati. Iya mana na sang nakadala mati mati. Takuita kutia mo to makat dong maniwatak kali na lafol lakay na panis sa kadamati fali lakay ko. Mari tala amatanya din fahadin wat dinijan ningali taylan na yawan nini. De nakada anak ki malam filmo perjuangan de nakada tomatua ya ponadapin yu watui maka mesti kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi aja na tomatompo oke di sisi na warikada aja na tomatompo oke di sisi na fangkaukeun maka de ye wani geringnya agalakeun ye wani waringnya awatanan iya warni adisi ngato salama maful-ful tau mabela di sisi na italai amatian maka de ande guru ta italai bo amatian de nakada anak to matua buruane makunrai to kasiasi to sohi rakyat biasa to maparenta to makifangka ang kajabatan na pakdalu pakdara ya konada fini waktuna forade nawan ningipatan-gitan to makumalak di jamaah yang dimuliakan Allah. Dia tu nak kadang matingi jono himatu pici nampak beje nama kanja supaya kau biasa mau bolo-bolo supaya matu pi muana ta
Di panamakan ja ibadahku, di panamakan ja pasakaruku, di panamakan ja puasa tarawih dan malangi. Matu pi mana ka? Ya kunada pi ni watuna, maka mesti kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Biasa narampi guru temakadat papangajak kemina batuah temak kisah dan temak pangkau ke hukum itu italai amatian atau motomalak ingkihan. Afaan kaja itu natitip bingkun na logalunda, natitip paturat na lodara na matangangi mak baja fita wala kasumajanya ro na seding suruh takbo ke katalung mangarok na yakuna na lang. Kata yung matangami mak dompeng ko daerah Pinano, matangami mak dompeng jala sendiri yo dompeng yung majana seding mati lo fo ero fa dompeng mataro dompeng loko salo. Mari, amatene ini fa, ya pemilih fikri ki maka datau seha, lo galungi jungka, lo galungi makareso, tapi nada fi wattuna italai amatianam, dek nakadak koi tengana jama-jamata, dek nakadak ke rumah sakit, dek nakadak koi bolana, dek nakadak kilalan na masjid, ya nada fi wattuna, maka mesti kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa angka kumita viral video ini? Matangangi mapasumpaya. Jadi, kayak tadi, ako daerah Balikpapan gajiyan. Matangangi masumpaya, sujud terakhir to mapamalapi yung kihadir, lapuliso li famasina fungalatala, maka yamana Romero isapay di wawana rupano. Apa yung kotomati rin pa dyan ipaham, maka da yung kotomati kamuy gaji yukutan naruto tawin. Ya kotomati dito ka na luturang yangi, ya kotomati dito ka na lemah itana, ya kotomati dito ka na tumiapi. Apa ya sanya matanga nini fa atau mau pemalapi yang kihat maka dati malolo kau memabela itala amatianan kajajian. Iya ro anak na 5 tong nah makunreng. Nabawa lo mak balanco ko pasar, uli mak balanca na titi balancana nakataniti anak na. Latu boleh nala yero balancana bare na nasasik na wati na tu. Mayro la fonganana matangangi maculi ko tangana boleh. Lari si fati na de na sa dingi mende ko yesi na meja kate. Apa ye ko nana de ye paham makada maromo rapa ye tu kate. Mende ko yesi na meja kate lupa na de na sa di makbana meja kate rapa kue tua la supura dire la fonganana to motomalak ye hati. Apa yesenya matanga nini fa? Makanya tumilo situngan na riwa makni dasar. Ay kakimu tamay tahun 2024 maga-maga mo ibadah tak kumotomalak di jamaah yang dimuliakan Allah. Kapis alita aja namili kapis rifadat tarufa tahu. Tumilo riwa muhasabah parese alita introspeksi diri maka dah maraga-ragamu pakasian tak di tahun 2023. Apa yasanya ke tuan muda ini paha penelope ni macawe itu sidongan na watu. Apa salah saya di tanda na sokiyama ya na macawe papi na dingiri sisena italai watu. Pak magi yang kaiwan di mana set kita kumbaru 2023 magi nang kayewe tamani 2024. Ya kode na rin na pinra sifae. Dili na finra kido-kido itong makumoy, maka ini na manca jiwawan na tauro itong makamalap ni ikihat. Talurato ang napuro nasyonalin yung fungal na tala. Siya bawi rosoy ay tauro itong makamalap ni ikihat. Kuralak ni 10 ulang, tiwaring kesempatan, tiwaring waktu, tiwaring adisinga. Salama ki mafulo-fulo tau, tafedena fakimuna waktu tak, maka badan na sangaliye musti tonang italae sesekali tu makamalap yung kihati. Pak maka dami itu fungal latala wal asuri, di nagaga sawa-sawa. Maka ilat na tanggawa fungal latala, o kumito italae di sisi na waktu. Mari waktu innal insana lafi khusar majapuro gimana ni sinin na wawan na taulino majap kumana ni sinin na wawan na rufatawi mari narogi tiwari ni kesempatan makasiwiya tafide na fakigu ni kesempatan na tiwari ni waktu beribadah tafide na fakigu ni waktu na iya panamay nga marasa pa ni pak kami matuko manasa wi jago dari iki. Ia nama Allah sama dari kita apa je minga sila lona.
Tapi yung kumanisi saman na lang niya iya ro kanikmatan niya man na fungan lataan. Mare labot labawa mi watu sia-sia na di nagagamanca jiwawan na tauro ito makamalak di jamaah yang dimuliakan Allah. Apa iya tulinu yunwi ya qaumi innama hadhil hayatud dunya mata'un. Maka daya tuan walino cina patulade tanah yumri makale jalan iri jujungi suatu saat nantinya mesti kita tinggalkan. Maka angka tumatu na angka waktu isalay kampota, kamatu na angka waktu isalay walwaan cajingan, kamatu na angka waktu isalay warampara, kamatu na angka waktu isalay torifoji, ya ko nadafi ni fasuka, nadafi ni yang matingan ni tumapamalap iya kihati. Apa iya tuan walino padalik batasi maluwali olah. Maluwat temaki wiri madu temaki gangka. Maka tepat tak main da yung riatunana. Tau eri puang iyala pipang siri iyala pasa na siri kuwang salama lino salama reakira. Batongan na tatosaki jari tongan nye akatani kiri pacilete kiri lempusan le kiri pasonay sari kuwang mamusalama o pili sisino fak donga muwawan na rufatong. Apa itu kami lo isapa telu. Ada yang telu isapa nomoro si itasapa italai assalamakam. Yang kedua pamasina mifungan latan. Yang ketiga baraka bisisina akatungan inota. Kaya burunta na mo may gawarang fara yung dito salamat diga gagunana gitu warang parang. Magdatuyo tadi takubangi, mamilyara di takubangi na to mati na di na to salama. Kaya tadi ka gagunana gitu warang parang. Matandai fangka pe ang kajabatatta ang kagalutak makito hito darat maluwan na masaka ya otomati na di na to salama. Diga kaharap atau motomalak di jamaah yang dimuliakan Allah. Makanya yang pertama kita minta di gagas sengarin na assalamatan. Kati aja tu faja yung kotong milobuan ibati fit dunia hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar assalamaka di cinna lino assalamaka di cinna akhirat tomato bi hati. Tega ya salama salama lelewari salama selewani. Salama kini rufataw ito tu salamate tumatita ilalaki mo na. Yasemi salama silewang salama wan walino salama wan wahira sayidong fil dunya wa sayidong fil akhirah. Apa aga toko mejelino madeci pekirite fakita mata madeci tapi kasiyasi rilino suarino fungal ta'ala. Ang katotok ko ni lino kasiyasi tapi madai jadi lino suwalina fung Allah subhanahu wa ta'ala. Maka daya romilo isappa wa wanna rufatawe dega da sangadina fi dunia hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamaka di cinna lino assalamaka di cinna akhirat na tumabila rifacalana fung Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua tasampai telai pamasin. Apa ini tuh kami atas surugan sa bapang masina mifungan nata. Dan ini sering saya sampaikan. Apa ini tuh kami surugan sa bapang mas. Makanya yung kotong makasui yang ajak na ireki siyaga igan na ibadah. Ajak na ireki siyaga igan na fakasuyan. Mana yan ang katong makdekile katungkat na jami ibadah fakasuyan na. Wala na nasa basurugan. Maka na yung tapahigmay iya tu ibadah na ibadah tau padangkang. Tiga ya sa ibadah padangkang meron cari kauntungan. Iko 2,000 modalak na nabalu patasabu sorona 2,000 rewa modalak na 2,000 rupiah. Jadi maka dari itu tayo ko makasuya aja di murikin ibadahmu kasaba itu suruga ano na fancaji bifungana ta'ala. Apa itu mero isompa iro ano mafancaji. Makanya aja na riki syari gan na ibadah aja to na to war ibadat na sabab to mero manini mabela fole ko facala na fungana ta'ala. Apa yanang kato makasuya mero manini ko facala na fuwangi berarti neraka si mata-mata na iloni na tiyata karena yung tak na iya tunarakan na fancaji ni fungalata tapi akasuyeni na sabari yuran no ijami kewajiban
maka mesti tunang iya tu sifat keikhlasan ni sumbi fungan latana na sabab pakasiwian kanjak na iwarikade. Apa aja kamana to makasiwian ternyata yurafala pakasiwian ni fenala tulifungan latana. Magai aja akamah nanri balau siliati nalefa icicak fujiale na moluangi lima atak borokan na tasajaw ritang ngalalan na sapuri pala na pucapa maka biasa ni maka de beruta pahikmay balangi linggoy maka daru utu de dari lorong sangadina say sa tawfili ibawan na niya tawrogi. Makanya ya potong makasuya nagagay fangoli at imaginongi ifuadi kul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kuang sinin na to sumpajak ko sinin na ibadah ko tuong kumate ko ang kamanang inafune fungal na ta'ala maka musti makanri pa ko jambata sampai pinamalara singkarno silariang na takotat din ifakbungan na tumakamalabi yung kihati. Sinin na tumakamalabi jamaah yang dimuliakan Allah sehingga yari diwawan na rufatawi yatomilong mapasadiya agamili fasadeko libot na wanwadino illa alladhina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Apa sadia ki tepe amal dapat disebut kade guruta pakanja ki tepe mo pegewi amalakmu sabara risisi na antungangi sabara risisi na faringerenang itu makamala biyang kihat batukan na pasadia ki bukot te jamawati pakai yate yang malara budu te yang mati lampu te yang pati mari aja akama baja na sangariya na tunangi ki itala sesekali ia panatuna sesekali ya kotofura mapang kapwa anu cete nani naganna pada salama kumakamalapi yang kihat apa okuli nusuli na fuangi na montu anu cete ibilat to apa aja kamana samari anu cede nane na ganna kumakamalapi yang kihadi na tunangi ki italai sesekali tetabana jito kumasasakali fatuna wanawa yan ang katumasa sekali patuna wanawa yito kumakamalapi yang kihadi beni falede ujame de nakot tapi magi nasaba fuwa ni na jama tunangi italai sesekali apa aja kutumating kade gurunta furana ki yojo furana ki ibneki furana ki idiyo ipakama ifadaka iwalu ya sumpajangi ilong macapana yilodon na futama nilala galabon na kibu siyanda ni diupunta si bawatanay na sa bariwa rifasalana maka di nagagasing na natunani si nawawan na rupatawi yasini sasaka di gaga na fuwada rabbana abasarna wasamina farjidna na masolihah puang itatungan ni nafe na fakita matan na mati man wasamina nafe na fareng kalinga do cilin na mati man farjid na farewa kapua farjid na fatuo kapua mati de na makanja sompajak ko de na makanja ibadako yang kan na makaregulta da curi tamanibawan na fuada tumati maka tulang manibawa canunok netiwali way matanna na wanaway totoo na tumakamalabi yung kihati. Apa kato jeto'y kufangajari na sa tuwaji gagoli na. Kakato'y fangajari na sa tuwaji hipaali na pa yung bicara na ijaran na makpuno di. Anak-anak mo tuloy. Ada kuya ni mo. Apa biasa kalau mata siya nasa ngati fangaji. Ada kuya pakanja-kanja di. Makanya kanjak modele masipa mapada ustaz lema masungkot tada ni serbangin na sa mofi bangaji melo na kasi itu dan nakarajulo di matu pikarona sa sipate itaja ni silolo na jampo masinya ko di angka ada nananya haji pacaramay sino na tumakamalapi yung kiha ya fami kami matumakupo ko di kumachurita tapi magi takumate rabbana fuang abasarna litati wasamina wang kalingan farjina farewang kafaiman nakmal soleh untuk memperbanyak ibadah terutama pilih sisi na supaya itu mau kamalapi yung kihat maka di nagaga ibadah pamulang ifarese yung otomatik pilih sisi na yung supaya
Namo makanja fakasian nati na masala sumpajan na masala mana tu ya tibadah atau motomalap ya kihat. Tapi yang katon jadi ni sumpajan na yang ang katon na jadi kang ikabutuhan risisi na sumpajan na baja na sangani nomoro se di narolona ya pomate pemalinan regular alati jukunan latu asyokiyama pas sumpajan ini. Yan ang katumakan jay wala na makan niya sumpajan na falagi sumpajan na najadikan inasawa kebutuhan batongan na kebutuhan iya kumaliwasan ito manri iya po to tumadag katumino maka iya namati perumali yukuna nanri ulla alati lato sukiyam na paniya to fas sumpajan iya kumati ilagan na fuada sa ngadin na kalimat la ilaha illallah. Yang mana namanya safatu motomalaki jemaah yang dimuliakan Allah. Apa beda yaitu sumpahan nasabak kewajiban, sumpahan nasabak kebutuhan. Biasanya sumpahan nasabak kewajiban yang nafulai jaman lepas ni ro kewajiban. Pakai itu tu ye mas sumpahan yang kata tadi ni nakada. Jolong cina bawa sumpahan waktu jawab kata kopi pura kabo ilmu ngucap puri. Tadi ni lo cina bawa sumpahan. Napa niya ko to masuba ta kabali Allahu Akbar samanna mo ba mana faringa de do diingerna Allahu Akbar ko fura ka matu masuba ya mika lupa salat tu pas mika malibali itu ka mali tarasi itu ka mali anu ganna ni kapal latu boleh nakali kamu pa ka walu ka pingar riba matu napa masuba jadi ni rencana na dinona kada berunta itu sebatas kewajiban. Tapi yasanya kebutuhan mapamulit taka beri menyememitu fapina inna letu mak beresan letu makamalak ikihat. Dari menurut tayangan kata masumpah yang mapamulit taka beri letu beresan menyama fapina inna maka tafahami sumpah jannah nasabak kebutuhan tu makamalak ikihat. Pak kami mati ya ko ilmu hikmah mele Fatimah pamulit takak bari menyamami tu aja papina di semanat tanya pikun ruang itu kami satu tempat yang begitu nyaman tu mata malak di yang hadir napil takak bari di mata makanya pengulut tak Sayyidina Ali karamallahu wajha wa tunna ifana tu panat tembus siro anak pane ko panat napi dia kata ni mo fadina. Tapi maka dia pengulut Sayyidina Ali iya pun walagi anak panah iya kumatanganga masumpanya Purana mak mirisala nakada fura ni gamulagay nakada waktu tamu ko masumpanya ulagay irona fanay mali onori na rasa kapadina na sa baasi sumpungan na sila fungan lataan at tumakamala biyagyan. Tapi ang katong masumpanya pura pi masumpanya namanya mapapinadina. Maka itu sebatas kewajiban tumakamala biyagyan. Tapi ang kamoy daripada tori na sumpanya. Taro niya ko kawajiban imon di finayamay ro hikmana. Ia kusarya na nahajolo ia tungke jamaya nahajolo makoto poromato na mananungan napa ifurasakan nyaman na itala ibadah ia koto bicara hikmah tumakamalabi yang kihat sinin na tumakamalabi jamaah yang dimuliakan Allah apa ia koto mati sinin na fakutanan na malika kamanamiti ito na kusumpanya marrabbuka man nabiyuka niga sana kuwa mati sumpajang Allahu Akbar kabira walhamdulillahi kathira wa subhanallahi bukrata wa asila inni wajatu wajahiyya kempre ikoto mapamula masumpaja pura kita takbar doa iftitah niga sisana nabimu mati sumpajang Allahumma salli ala sidina Muhammad wa ala ali sidina Muhammad kama sallaita latu fil alamin innaka hamidum majid. Sini na tumamalak di kihadi terakhir ada satu kisah inspiratif ufwan lato lagi ang katumatuan ini kisah nyata yang saya sampaikan ko daerah Pinanong iliwang Pinanong tama ki anak bantay sa dena masingit la fajudu ang kakorobola sipok tapi lakani robole ang katumatuan mo no korobola iro no fotomatuwa sipui watakalina nakan nastahot siapa muruk na arwa 25 muruk na jarak antar rumah dengan masjid kurang lebih 200 meter berarti apa tiang listrik na lewati lato ko masigi masupaya ya kunalan ni rotongkak na najong kalau masigi mapamulat takte 10 sidi iya mana na lato ko masigi bangi tawi tumatuwa sifui watakalina na kan nastaho
irite fakitan na mamatabane o lojikat na iro fakita matan na tomatamalat yang kihadit ya kufura ni nagama sumpayani monro cinampo mabesok na sabane na mle fasidafi nyawana rewa lo bola na macainya na nakadampu aja na ito kumasigi masumpayan ayan na to kumasigi mabirjama na mo ko boleh jadi matiti masumpayan na kan ni usul iya ko agama melu cerita po na kan ki usul. Lebih baik di rumah saja matuan ide na mana sa fakitat ta mabela to masigi ajaman na kan na abalak ko iriwatatan tapi ada na sala foto matuan na sapara na awawa musaki ko mondin na masigi mo posisyon ko wala ginaro fake makatan nila to masigi mabere jama mage sama na de namanya mapapina ibu ya po tada ko masigi masumpanya orang tua rentah ya kumela nyerita di naraga harap atau mapamalat yang hadir masih mampu mempertahankan sumpayannya masih mampu mempertahankan berjamannya sehingga keriwat kemiruna mati kadi bali bulan ustaz iya nasak bibiro foto mati miruna mati memang nigalagana cakoro di lana ya kufol ni umba si tapo marutu buruna arapa mati dawa folo kala imen regalagana cakoro ililay malalisu na pasat na kampi watan na milona mate makita law yasik matanna degaga na baca sengadina la ilaha illallah muhammadar rasulullah na yatunan nalisu di pamasina fungan na ta'ala maray isisi na sumpajak diri jamak na tumatamala biyakya maka ilalan na yatawihir kita memasuki awal tahun 2024 pakanja kilali ibadatan pakanja kilali fakasuyat tak Allah biyin kihadi manik aja akama baja na sangariye na tapon nadafia jelata nadafia matingata wana makanja sumpayang itu Allah biyin kihadi maka pasti dan pasti mabela ki pamasina fungal na tahan tapi yana makanja sumpayata makanya ibadata maka insya Allah iwarini alumurang de nagagasyangadina wala suruga pamasina mifumullah subhanahu wa ta'ala sinin na tumatamalap biging kihadim maka tentunya inilah yang saya sampaikan pamagi-magi mancadiwi akatajangan lori ini mana atau fadaka kiri wa ma'idasa untuk masuk di awal tahun 2024 fakanjaki gadai fakanjaki fakisiwiyangi nade nagagi lulunga wawan na rupatawi sangadinna sangidung fit dunia wasakidung fil akhirah bahagia kininawa dilino lebih bahagia kininawa dilino siwalit na fumallahu subhanahu wa ta'ala akhirul kalam Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.